Lijep pozdrav svima! U današnjem videu vam želim pokazati kako da popravite ovu LED lampu. A sad, šta je problem sa njom? Kad se uključi na napon, evo kao što vidite, ona treperi, odnosno ne svijetli konstantnim sjajem, pa ću vam evo u ovom videu pokazati praktično kako se ovaj kvar uklanja. I evo prije samog početka videa vas molim da, ako niste sigurni u to što radite, da bolje ne pokušavate jer ovdje radimo naravno sa opasnim naponima. Pa evo, možemo krenuti. LED cijelice unutra bi trebale biti dobre zato što su svjetlile, tako da je problem u ovom tu driveru. Pa evo, idemo ga otvoriti. Evo, sad kad smo ovo izvadili, možemo primijetiti da ovaj tu kondenzator koji služi za glađenje, odnosno pelanje ispaljenog napona sa ovog grecovog spoja, znači vidite, nalazi se na izlazu iz grecovog spoja, da je taj kondenzator oštećen. Po čemu se to vidi? Pa evo, tu je malo napuhan gore, ne znam koliko se na kameri to uočava, ali malo je gore napuhan i ovdje se isto vide znakovi oštećenja, pa je ovaj kondenzator potrebno zamijeniti. Evo ga, izvadio sam ovaj kondenzator, pa idemo ga testirati da vidimo šta instrument kaže. Instrument kaže za njega da ima 14 nanofarada, a ovaj kondenzator ima 6.8 mikrofarada, znači da ovaj kondenzator je u potpunosti izgubio kapacitet. Instrument mu čak nije izmjerio ni unutarnji otpor zato što je izvan opsega, tako da ovaj kondenzator u ovom krugu nije radio kao kondenzator već kao otvoreni strujni krug. I to vam se stalno dešava sa točno ovakvom elektronikom, sa točno ovakvim LED lampama i točno s ovim tu kondenzatorom, zato što proizvođači koriste komponente koje su jako loše kvalitete i doslovno se svaki put desi da je ovaj tu kondenzator neispravan. Pošto ja nemam takav isti kondenzator, ja ću koristiti ova dva kondenzatora koja su spojena paralelno. I evo da vidite, znači oni imaju vrijednost oko 7 mikrofarada i vidite unutarnji otpor im je odličan, oko 0.3 ohma. Tako da ću ovaj neispravan kondenzator zamijeniti sa ova dva ispravna koja su paraleli i naravno imaju obojica napon 400 V. Inače bitno je da koristite kondenzator iste vrijednosti. Evo ja sam stavio, sad ovo je kao jedan kondenzator, imat će malo veći kapacitet od ovoga prije. Tako da će u početku udarna struja biti malo veća, ali evo mislim da to ne bi trebalo stvarati neki problem zato što je ova vrijednost prilično blizu ovom tu originalnom kondenzatoru. Evo, kondenzatori su zalemljeni, to vam evo sad ovako izgleda. Kad sa ovim tu instrumentom izmjerim kapacitet u krugu, evo oko 6.7, ovaj kondenzator je bio 6.8, tako da to bi evo trebalo biti u redu. Pa evo možemo ovo vratiti sve u svoje kućište i da vidimo da li smo išta napravili. Evo idemo testirati, ja sam namjerno ovo stavio ovako da vidite da nisam zamijenio driver. Pa evo idemo onda ovo uključiti, ovo je malo strašno, evo ga. I evo kao što možete vidjeti, sijalica više ne treperi i uspješno smo otklonili ovaj kvar. U ovom videu sam samo pokazao praktični dio, u sljedećem videu ću objasniti kako radi ova elektronika i teorijski ćemo vidjeti šta se ovdje desilo i još malo detaljnije o ovoj tu elektronici. Evo vidite, bio je problem u kondenzatoru, tako da eto, nadam se da je ovo nekome pomoglo. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno napišite u komentare, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!